cenjene obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dober večer. Knjižnica Brežice že vrsto let sodeluje z različnimi ustanovami in društvi. In tako tudi na prireditveni dejavnosti. Veseli smo tovrstnega sodelovanja, se bogati našo dejavnost, širi obzorja in knjižnico povezuje z njenimi uporabniki. Nocoj smo vam skupaj s klubom esperantistov Posavja pripravili potopisno predavanje Brazilija skozi moje očala. Prisrčno pozdravljam predavatelja Jovana Mirkoviča. Več o predavatelju nam bosta v slovenskem jeziku in esperantu povedala Tone in Reneja Mihelič. Izvolite. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji. Dobrodošli in lepo pozdravljeni tudi strani kluba esperantistov Posavja, ki je pobudnik in soorganizator današnjega večera. Posebej pozdravljam današnjega predavatelja, velikega esperantista in predsednika Železniškega esperantistskega društva Maribor, gospoda Jovana Mirkoviča, ki se je rade volje odzval našemu vabilu in je tudi poseben gost našega kluba. In kdo je gospod Jovan Mirkovič? Rodil se je 5. oktobra 1935 v Črni Gori, v kraju Macavare blizu Nikšiča. Od leta 1953 je živel in delal v Mariboru, 1959 je postal železničar, strojevodja. Med delom je študiral in končal strojno-tehnično šolo. Nato se je ukvarjal z logistiko in z razporejanjem lokomotiv in osebja. Esperanta se je naučil leta 1957 pri gospe Priski Has in 62. se je že udeležil konference Svetovne esperantske zveze v Kopenhagnu. To je bilo tedaj možno zaradi brezplačnega potovanja, do katerega so imeli železničari pravico enkrat letno. Od takrat ima veliko prijateljev med uglednimi esperantisti. Kio estas signoro Jovan Mirkovič? Li estis naskiĝinta en Macavare, Montenegro, proksime de Nikšić, la 5 de oktobro 1935. En Maribor li vivis kaj laboris de 1953. En 1959 li fariĝis fervojisto lokomotivestro. Dum la laboro li studis kaj finis maŝintehnikan lernejon. Poste li okupis kun la logistiko kaj disponado de lokomotive kaj personaro. Esperanton li eklernis en 1957 ĉe sinjorino Priska Has. En la jaro 1962 li partoprenis Universala Esperanta Asocio Kongreson en Kopenhago. Tio estis ebla danke al senpaga vojaĝo, kiun havis fervojistoj unufoje jare. De tiam li havis multajn konatulojn inter eminentaj esperantistoj. Mednarodnemu železničarskemu esperantskemu gibanju se je pridružil leta 1962. V času skupne organizacije Jugoslovanskega združenja železničarjev esperantistov je bil občasno član odbora in predstavnik Jugoslovanskega združenja v Mednarodni železničarski esperantski zvezi. Bil je soorganizator ene najuspešnejših in po udeležbi sodeč tudi ene najštevilčnejših konferenc omenjene zveze leta 1971 v Mariboru. Organiziral je 4 mednarodna smučarska srečanja Zveze za železničarje in številna druga srečanja esperantistov nekdanje skupne države. Od leta 1991 pa je predsednik Železničarskega esperantskega društva Maribor. Gospod Mirkovič je izbran za strokovnega delegata Svetovne esperantske zveze, je tudi član odbora Železničarske zveze in sicer kot gostitelj v Pasporta Selo,
to je potovalni servis za esperantiste in tudi prejemnik mnogih priznanj. Al IFO-EFO, Fervoisto Esperanto Movado, li aliĝis en 1962. Dum la komuna organizo de JOAFOE, Jugoslavia Asocio de Fervoisto Esperantistoj, li estis kelkfoje kominatato kaj unu de reprezentanto de JOFO en IFO kun organizanto de IFO-EFO Kongreso en Maribor 1971, uno de plej sukcesaj kaj multnombraj. Li organizis 4 IFO-EFO skisenoj de fervojistoj kaj multaj alie renkontiĝoj de esperantistoj de tiama komuna ŝtato. De 1991 li estas prezidanto de FOESO Maribor, fagdelegito de Universala Esperanta Asocio, kominatato de IFO-EFO, gastiganto de Pasporta Servo, kaj ricevanto de kelkaj rekonoj. Še besedo ali dve o predavanju. Gospod Mirković bo v svojem predavanju Brazilija skozi moje očala prikazal fotografije iz Brazilije in jih komentiral tako, kot je to deželo doživel sam. Med predstavitvijo mu lahko postavljamo vprašanja ali ga zaprosimo za dodatna pojasnila. Na koncu se bomo s predavateljem o njegovi predstavitvi lahko še sproščeno pogovorili. Kelkaj vortoj pri la prelego. Signoro Mirković en lia prelego Brasilo 3000 okulvitroj montros la foto del Brasilo, farite delicai commentos lau lia rigardo. Dum la presenta ascoltantoi povas kiam einsterigi demandau au aldone clarigoi. Je la fino povas esti libera discuto se vi havas la tempon. Mi petas, signoro Mirković. Prosim, gospod Mirković. Se zahvalil knjižnici Brežice in direktorici knjižnice in vam bi rad predal eno darilo. To je knjiga, ko je roman, tragedijo, ko je napisal Alfred Nobel. In upam, da bo najdla Kak? Esperanto. Ja, pa švedski. Polovica švedskih, polovica je Esperanto. Res, hvala.